few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Capko Permandian Cinnong. Ramai sekali Capko. Ramai. Kasih turun ya, masih mau mandi. Ada anak-anak sudah mandi kedinginan. Sudah mandi kedinginan ya.
Tunggu masih di channel yan na. Udah? Udah? Oke, capo lisu yolo tengah soni pura ni nai.
Kakak masih mau berenang? Pulang Miki di kakak? Iya. Oke, ayo, dadah.